День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Облаһыгар Ржев Корат Тулата Серилеспит Андрей Григорьевич Новгородов. Намолуын ветеранының советінің председателя Михаил Сергеевич Баишев. Ленинский нелек муниципальный депутаттар советінің председателя Александр Васильевич Кириллин. Ленинский нелек муниципальный учетыгытта үліға специалиха Марат Анатольевич Петров. Karıstan, süpüde kırgız pantolonun umordan, kıyı günün türgenlik ağalar bağıttan. Namolun deputatların adıttan, büyüngü ürülü örgüttük ulu kıyı günden itidik istendik ağırdılıyım. Bari biler bir kurduk bugün bilgi doydu bu türdünen, kas bildiği bolosatlarga, kas bildiği iskevetlerge, bu kıyı parada bola turar, ol kurduk onu herge tıbaha kabıt siliger emeye onu tanam uluğugar. Bugünkü günge bu bilgi usput kiyiniger onunla ikkine hilekke emeye bu kıyı parattara bola turarlar. Bu hangi günge bilgi nehilekler biz bu kabarı emeye tıktabullah veteranların çestenler bu terehenlerin ıtanlar. Kas bildiği nehilek ayı, kas bildiği kıyı iskiberiger. Bilgi bilingi kölüne çapıt, cammut serkebet barım ustanlar. Bu ulu kıyıga kıtıspıt bilgi ulu cammutun tıktabullah veteranlar bu.
Накинь темна. Иди сюда. Потеряемся. Нет. Gün olahadıgar, ederken oloktorun, toluk diyen gelbit boyutlar bıdıgar, alban at. Barıta köyü turları, barıta front turları, Bilgölün eritlerge, alban at. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропал.